Hadin ka jingya jingi kumbangi barok kinong chongsinong jong ka East Sandia Hill District ka bai ka jingi barok ngitip ba kani ka skip Jal Jiwan Mission JJM kabala launch ha khatsantrik August 6 ka khandai tau Prime Minister jong kari ka jingi Narendra Modi di hadin ba ngi barok ki kum ki pai ba ngi i ba ki ba poi tang ki pai henry ka kampoi don tang ki pai henry ka haduk menta don chupun ki snong ki bampat yo ya kani ka ka badai ka hop jong ki pai nong song snong jong ka district pat jong ka jela ka jungi di hadin jabata ngi kwa bantip syai babalai kani ka skim ka badai ka hop jong pai ba kamsyam la poi sha kinong song snong jong kani ka district ka jungi tinga ngalapan da kani ka RTI right to information na executive engineer PHE electrical division ki musniang joy te ngalayo ya kani ka RTI ka bangalapan na do khat atrik jong badai mai osnam arja opsan dimantang alayo ya kani ka RTI ngan pentip syafi ki pai ba naka ka daw ba ngi nom yo ngimpat yo ya kani ka mo ka badai ka ya ngimpat yo pediam ya kani ka skim ka badai ka hop jongi kum ki pai ba nong sno de ngan pulis wa ka badang ko ngan pulis wa ya ka jubab ka bangalayo nang ni de ka jingkeli ka bangabo hang ni kalong under the scheme of Jal Jiwan Mission, how many household connection has been done till date? What are the reason of late connection? Kajubab ka pangalayo hang ni ka reply mo number of functional household tap connection under JJM 5093 mo the reason for delay nakadaw jung Islam. The point number 1, the COVID-19 pandemic lasting for more than 2 years had drastically slowed down the progress of the works. Point number 2, the land tenure system in Meghalaya has turned out to be as one of the major hurdles encountered during the implementation of the scheme. All plots of land required for the construction of various components of the scheme belong to private land owners. Point number 3, there are 3 multi-village schemes that covers 46 villages from 3 water source laying of pipelines. In this multi-village scheme consume a considerable amount of time due to negotiation with landowners regarding the right of way ROW for laying the pipelines and construction of water supply support structure. Point number 4, due to the incessant rainfall and flash flood that occur in the last monsoon of 2022 to 2023 and 2023 to 2024. Some completed components of the scheme had suffered damage and destruction. This has also slowed down the progress of the work. Testing and commissioning the rising main gravity feeders made the sub-gravity feeders. Several rubber Titans joints had been damaged by termites, thereby resulting in the taking out and relaying of the rising main gravity feeders, main and sub-gravity feeders. It is time consuming as in some cases anchor blocks and supporting pillars had to be dismantled to facilitate the replacement of rubber Titans joints and again reconstruction of anchor block and supporting pillars. Kajingkeli how many contractors who has allotted with the work under the scheme of Jal Jiwan Mission and what are their names and their address? Enclosed as per yakani kakerteng joki contractor ru ngilayo hangni borkhoi
ki contractors ki badai pek mo hapo kani ka scheme JJM hapo Isangya Hills ki don hado chispak prangut ki contractors. How many villages on the East Anglia Hills district which the connection has not been done till date under the scheme of JJM? Ka reply hangi the works in all the village are ongoing. Kadai ka reply ka bangayo na po ka office jong executive engineer mo di kani ka jawab ka basay ni gipai ba ni lasang tho ba kani kadai tang daw namar hapo East Anglia Hills ki balayo pediang ya kani kahop ki don tang kumba san hajar kendai pulai teli kilong ye te kadau ka baki ai hang ni kalong ba kadau ka bom song nong rim bat ka bom song nia ngi kum ki pai ba ngi nom lak man pediang dalele ruan te kadau ka banengkong hang ni mo kumba ngalade puli mene henry ngakwa ban pencai pi dekat khasi mo kenang bangi kum ki pai ba ngi su thulang te kadau ka banengkong ba nakadaw ka jing slam ki om hang ni ba kaban kong kade nakaslam COVID-19 kani kade kadaw ka ba pen slam bat ka ba bu jing sibun ban penyak chaprang ya kani ka kam ti kata kade kadaw ka jongki ka baki ai ti ka karukom bat jaka hamekhalia kalongkum ka wei na ki jing ka ba khrau ka ba layak kenduk hakapor ba pentrekam ya ka skim barok ki caka ki badon kam bante ya ki benta baper jong ka skim ki dei jong ki try jaka shime ye kata ka de kadau ki don lai teli ki skim multi village ki bakon thup ya south riu teli ki snong ki bakon long ya lai teli ki tolong ka jingbu ya ki pipe ha ki de ka skim multi village kala bampor sibon namar ka jing ya keren bat ki try jaka ha ka baya dei bat ka hok ban bu ya ki pipe bat ban chna ya ki support structure ban penpoi namar ka jingjur jong uslap bat ha jing slei ka bajur ha ka balajia ha ka porslap bak hadur jong musnem aja bat apulai lu apsau katu kat ni ki benta baladep pendep jong ka skim ki lamat ya ki jingjulor bat jingjulor kani kala penslam ru ya ka jingya chaprang jong kakam ti kata ka de ka daw ka baki ai ngi kum ki pai ba ki nong song snong ngi nom lak ban pediam ya kum ki ni ki daw namar ba hoi ni tip mo ba asnem hapo jong ki asnem ni lamat sisa ya kata ka khlam COVID-19 hoi kani kalong ka jing sisa babaro nangi ki kam ki jam ki la sakut henry ngan ong ba kani ka daw na ka jing jur slap ki ong ka flot ka jing jur slap haus nem arpu hadu akhosa tengok ong pi ba uslap tun don be man la usnem uslap tun don be henry kani kalong ka ka daw ka ba ngi kum ki pai ba nginom la ban priang kadon jingmut ayu ya bun satang ki contractors hangde bun satang ki contractors henry kakampat kam kimpat lak ban pendep di kani kalong ka ba pensnusi bat ngi kum ki pai ba ngi nom lak ban priang di hangni ki ong ba ngi kani ka jingkili mo ngaong how many village on the East Anglia Hills district which the connection has not been done till date under the scheme of JJM kanu teli ki chnong ki bampat dep ki bat pat yo pediang ya kani ka hok tat haduk nikismi nika kajubab hangni rukiong the works in all the villages are ongoing kani kiong ba baro kisnong habaro kisnong ki bampat yo priang ya kani ka hok te ka kajing trei haduk menta kadang ya kmat te ngana kawak banbu ya kajing pilihan ni hangnu bata kasnong ka badang ya kmat tingai iba sibun teli kisnong kibala adep tan ki pipe henry ka kampat poi bun tu ki pipe ki bomdon syuk kibala sap sarang kibala ajot ti katu kalong kabu jinge tat hadun da poi kata ka jot sa ki pipe te kani kalong ka ka plan jong kani ka tanat padai pek kenang ban yo tan ban wat dawat dong ne ngonong pi ka dawat don be mo te hanni ka dei namar kani ka dei ka scheme
kaba ngi kum ki pai ba mi de ban yok pediang ya ka habarok naman kani ka de ka hok ka jongi bangin yo ya kum bam kum di ka biang ka khoi ka suba henre ngi lalap ba ngi la yok pediang ya ka de ka jintip ba kum kita kidau kidon mo henre kani ka dau kalong bangi ngi nom lak ban pediang da lele UM di nakaliang ka jong nga ya kani ka kam ngan ya chakman bat ni dei kum ki pai ba ni dei ban yo bet ban pediang dia kani ka hok ka ba ni dei ban yo di ya kani ka kam hi namar kani ka dei ka central scheme dengan namban si ban ya chakman na ka benta namar kani ka dei ka hok jong ki pai ba ka central government ka don hok ban tip ya ki scheme ka bangila ka ba ka dei hok ka bangi ni dei hok ban yo hendai ngim yo kani ka long ka e ka pensusi ni ya chakman bat ka central government kadai ban yo ajing tip ya kani ngin sa pentip saka ngin sa ujor saka central government badai pek ya kani ka kam nam bakin tupula har be dai bat kani ka daw ka bagi ni nam lak ban priang da lele UM dinamar handi ki ong ba onda la dep onda ke la dep sna ti poi sa uslap poi sa kata le kai kita ti kini ki bala dep sna long kin sa sna biang ti kata long ngin ladangin pediang ni akan ni katau kaba misong nong rim ti kamut ba nginom yok hi de ya kata kahok kaba ngi kum ki pat ba ni de ban yok tingong ngai pi hatu kani ka skim kadai mo ka skim kaba ngi ngin yok tang kumba chisen samsnem kani kamde kum kata henre ngi ngin la hiru ban pediang ba ya ka skim kaba ngi ide hok ban yok kadai ban pohi changi kum pat ba Deki kontraktor hangning OIP ki kontraktor kiba bol hangning ki kontraktor kidon kumba hadu cispa flangut ki kontraktor kiba depek ya kane rekam uba nakol kata rudon uba nagoti rudon kontraktor hangning dengan ngan kule baik ya kane ga kerteng jong kini ki kontraktor kenang bab pi kum ki pai ba mang jong snong jong ka East and Hills pinyo jing tip Bagi ide kita di kontraktor di bawah pentrai ya akan nika skim, mo di bawah cimti ban pentrai ya akan nika skim. Ngan pulih mentah, penbiang simply maka senong rembai, pencemiki dakar rembai, niam baha pawa jalia, jasper rembai la rembai, heplan mi talang, sok kumpor, kermen dakar, wapung skur. Relish Chala, Bende Hati, Francis Swear, Clickriat Village, Johnny John Power, Dekia East, Core Simply, Bende Hati, Rani Toy, Batau, Edison Dakar, Rambai, Abraham Kendai, Tuber Maishnong, Gerson Chala, Midmentru, Twin Chala, Bende Hati, Kerchan Me Sungo, Changkung, F30, Lamarsiang, Marken Suciang, Mokhap, Eric Sutna, Village, Sambor Lamare, Mukumpat, Aroma Toy, Jawai Town, Nidamon, Nongtru, Mopala, Philip Tangliang, Mentlu, Homli Pasa, Jawai Town, Hey Salon, Hiwat Dakar, Jalapet, Albinus Lamurong, Lamarsiang, Kitlang Charmang, Sutna, Nancy, Changpiliang, Shillong, Kentang Zak, Pasa, Jawai Town, Right Suja, Lela Village, MP Roy Dakar, Latrake, Linias Dakar, Latrake, Jesperson Bamon, Sutna, Ebor Lang Nongtulu, Rambai, Ebor Miki Dakar, Penur Kaba, Jindal LTD, Kolkata, Nizon, Bende Hati, Dari Samati, Nongjini, Poimi Sana, Tuber Maishnong, Chawas Suklain, Nongkle, Chain Dakar, Cham Cham, Chri VB Dakar, Yongkalo, Nidamon Chulet, Champung, Nicholas Rambai, Wapung Skor, Tmia Maulong, Maukrwat, Stillness Dakar, Mumbai, Mina Suyam, Changpung, Bungsing Sokpo, Maukarwat, Peaceful Dakar, Dekia West,
Charles Toy, Jawai Town, Hopeful, Nongtudu, Rambai Village, M. Dakhar, Yongkolo, Betar Bon Sumo, Shangkung, Mar Kamni Lindo, Maukendeng, Arta Langbang, Shangkung, Lokas Chalam, Jawai Town, Cross Dakhar, Rambai, Stan Sukna Village, Wai Borlangki, Soklang, Jawai Town, Bilston, Saksniang, Dayu Bianghi Hadam, Sok Menting, Panli Papang, Raliang, Sperli Shooting, Lomsnong, Tubilan Ruai, Jawai Town, Bomkain Dakhar, Rambai Village, Neo Suklain, Molasmi, Merabel Londo, Maukendeng, Hesar Rambai, Jawai Town, Yubha Chalam, Jawai Town, Anika Suna, Muklas, Mochai, Susmi, Yalong, Nidon Chadam, Mokendur, Nijambor Suciang, Champung, Biranos Chadom, Lakadong, Prosperious Boy, Molomelian, Anthony Chalam, Jawai Town, Romuel Rinklem, Jawai Town, Ponsi, Tanskai, Rinpotam, Hingariat, Baliosware, Cleriat Village, Mrs. Industrial System, Guwahati, Borin Chadap, Dikia East, Inibai Rambai Village, SFMC Pipe and Fittings, Kolkata, MEPDCL. Hangni Ntip Nakaigasno, Jalan Kupar Rambai, Lumsnong, Jiniato Rambai, Kerson Bare, Kairan, Penchai Suciang, Salai, Emrenklen, Dentrin, Karnel B. Karsentiu, Shalom, Benya Hian, Pakma, Jawai Town, Damun Mitre Pawa, Jawai Town, Donbok Umbon, Changkung, Hebok Lang Suping, Sokmenting, Electroskill Casting, Kolkata, Hal Kiroi Pan, Changkung, Riki Nongtudu, Kairang, Mary Dhar, Nangbat, Dilalu, Jawai Town, Leborlang Lindo, Rambai, Valentine Salah, Bendehati, Cheba Salah, Cleriat, Jasper Barret, Sutna Village, Sanki Simply, Rambai Village, Tobias Manar, Jawai Town, Rilang Miho, Pasleng, Jawai Town, Donbot, Perbot, Shillong. Kini kidai ki kerteng jong ki contractors, bat ki sinong ki jong ki. De kumanga ong yepi, ba ngi kum ki pai ba nginong pediang, bat nakalian ka jonga nganong song thai, hakabe dei bat kani kakam, bat ngi nginom la su ban pediang ba ka jingslen ba atat hadu menta ka kaflen pat poi, sa ki wei pakiwei pinong song sinong ki badai hok ban yo ya kani ka hok ka jong ki, de nakalian ka jonga sa ha ke jingthok sa ujor yaki sa ka central government ka badai pek ya kane de hagini ki sni hagini ki kendiat sni ki bangsawan in salet ya ka badon kam bat in ujor ya kane ka tenat badai pek bat ya ki di contractors in ujor ki ki bor ki badai pek cha ka central government ka sarkar jong dari India nama kane ka de ka hok ka jongi inom la ban pediang ladar ngi induk no ya kane ka hok tang da kita gidau Pang daw slap, pang daga klam sibat at umniguntay, ni inamla ban pediang min sa ujor, caki bor ki badai pek, caki bor ki halor, na kamenta kahok jongi kum kipat bak maksong sinong jong ke East Hill District.